Gel de douche curcunette, gommant et purifiant. Lait clarifiant curcunette. Savon de visage, effaceur curcunette. Savon de corps curcunette gommant. Crème de visage effaceur curcunette. Huile purifiante curcunette. Lotion exfoliant curcunette. Vous voulez le meilleur pour votre corps? Optez pour la gamme curcunette. Vous allez avoir un teint radieuse, éclatante et brillante. La gamme curcunette, le meilleur choix. balɗo fo vraiment mi ala mi hiide ala noddude fo woy fo a wonta journée a noddalla ko wonɗum e probléme marɗa ko tawata a wawa walla haalande way aysa ko gonga ma min tigi no ɓittinila moƴƴa ko woni kon ɗe balɗo fo e humpondirade faami par ce que ɗa andi ko gonga no gasa ñallal ngal feƴƴatara mi noddalima wowi mais kono ɗe balɗe ɗo arla mari difficulté on toon seeɗa par ce que téléphone nangam mo boni simi faami ko ɗum waɗi noddala sa mi noddalima ma mi windanalima c'est parce que ko ɓay téléphone nangol mo boni so nan andi an tigi mi noddata ɗo ha wonde nalan he habbolan taw seeɗa miɗo e golle ka parce que no mi fenal no woyi ka donc andi ko wowi wadde si waɗali aray no miijini ko honɗum ɗum noon nde min kadi welila moƴƴa ko landiɗalan ko par ce que no moƴƴi quoi mais kono no wodi piw goton komi faala ya wallan komi faala ya wallan kon mi faala ya luɓan téléphone ma on e nder nde yontere ɗo si wonata henna téléphone ango tramela yiɗuma si min nimiɗama aray mi ali fenande mais téléphone ango ko yo téléphone woni débrouillade ɗum kadi ber ko woni heɓuta ko donc nodda e ɓelami par journée mi anda konde sa heɓata téléphone simi jonnima téléphone ango tout ça elan quoi ona noon simi salanima sagon sa ala miɗo mari en sendoday naya seytin naya monanolan naya jaggir goɗɗum ngo téléphone ngo nodda e ɓelamɓe no ɗuuɗi siko sagon noon alandata ko langa e fimron kama waɗande komi wawi yo ko ɗum woni probléme o ok nani ko wiɗa ko joni probléme ala mi daray si mi wawi heɓude possibilité mum nder ɗeɗo balɗe awa fo mum kadi si ɗum annaki en tout cas ɗo arayla darde film sa noon kadi ara mi noddal mala naya seytin aray andi aray o probléme ɗo waɗa non mi faami par ce que ko wowi wadde ko woɗala waɗangol sa waɗali mi anda ya quelque chose mi anda no woodi ko waɗi na probléme an mi andinde to hunde wotere kam yiɗunoma hanki ɗon han hande ko ɗo woni si ɓeydaki ɗuytaki Jeynam hanki nga non dilan ka téléphone mais hanni waluki parce que miɗo andi annini ala ɗanagol jaɓi taw yarata yam fotude yewtude kon sabu nini no ɗuuɗi min joni la remarque
min da tama ne ba ma déjà appel ji ben da wadi limite har sin fini 3 heures mi noddi ma téléphone a déposer da fam pe goto sini artalla mi wali ka boutique ton fina mi dawira pay ko heba tango gollira dum mango ko sabu dum yartanta ni law et puis ñam min na hala jor ka dilan do boy ko programme urgent dilan abi kon ne programme kadi marda déjà angela wolande ma programme jan ngare da ma ko no majata okay na problem explique nan kala ko falla wolu na problem goy ko to an fala jombude félicitations kotoma konde tuma pera non tajama woko sappoje sappo sumay jonnon ay kotoma sappoje sappo sumay an e min ha joni accéléral fi yo datu men gon kam fixé yo non sabi melandoma ko min jombata manada fo mon dok da tawa nder to buttini hala fi mariage me wolen fi ko fewndi kon buttini ko fala ko buttinka dan non taw mi anda da fala lan jombude no bandiraabe ma be ngardata non min kala fokki yogol bandira ko tan no jombude c'est la première fois c'est très intéressant mami ya ko futa watta ko bidandi ho bandira ko no sotta wallahi mi anda ko si awola ni nan nga fiu déjà le pitaweta ton go mbasan bagiji din kan halataake tat déjà mi paasi din kadi dandi no yaho bandira bornoto mi ñoway ko fandi wo complet joyi da faamude dum ka donc non min baylan andi da yidi lan da yiduma da jetti bernde ni jonnuma awan nelan besoin kandi sabbi andi kon mimi fala andi ko wala ko fokto mi nani ko kon kun fala da tigi mi wallire afala ko ko de halan kam jeenade ma halande okay ami ready ma jonnon kon ko mi yarata bandira don ko aw walla tala mi heba ko mbuudi mi fala budi jël du da mo jël 150,000 tout ko to yata sabila 150,000 ene adoga yoni non habolan jena habolan ndi dani sida fala yotu mi andi ma efu pagaji ko de dine fu 150,000 est-ce que dan non ko jël franc guiné sabbi mi halna ma 1 million 2 millions 3 millions 4 millions na 5 millions francs CFA mi landi ma ko sapolan asikude aniam parce que déjà ni ko na la landa kolkon a dépasser kalimi ko mi yonu mi landi ma laabi jelu mi lando ma mbuudi on sera ko lanto da lambu landi kala do plusieurs fois mbuudi de wo ko addu tunni anti hamironki a fami min do mi ala kam sorta no ma do 150,000 fo 150,000 CFA non min mi yanna de ko one wadde mi yanna si ayidi neddo so landi kama 1 million si daway wadde waday awawi de min mi yidama ay dalam ayidi la ngana fatalang na gigol sa yidi neddo na fay an kan daydi la ko no mi halano ma acci mi lando ma piyon gotum ila anni dirden ila fuɗɗe yoddugol fi mariage an ko honnu nafuɗa la honnu mi nafuma o wata ma yarɗa ɗo kan soodi mo à part oɗo kadi fiw ko mi innanima premier début yimɓe si ɓe yiɗidiri ɓe waldidira ɓe yurmodira kono woni ɗa gollude ka ala gollude ɗa débrouillade neni ka mi faami ɗoy an ko waɗanɗalan komi humpa ko honnu waɗanɗalan komi waɗanma ko ƴettugol ɓernande jonnama a heɓata coggoɗum goy awa min kadi kam won ɗo miɗo ƴetti ɓernde hande jonnuma joni a ƴetti ɓernde ma nga jonna min kadi mi ƴetti kon komi jonnima ça fait woni 50 ka drame alalan famude goy alalan e famude komi inni buɗɗin ko ya walla mi hendoɗi mi yaha andi kono wayatuma ko ɗo arɗala lanɗalan ɗo 50 ɗalan fiina banko wujoɗa 50,000 honde mi jeti ko wowluɗa kon a jonnina 50,000 walla 20,000 francs kono fo mum do ko 50,000 ɗala mi yonta coggu sabunde mais reconnaisse ko 50,000 ɗala jonne ka joni jonno ɗalan anyande be ko addu tum mi inni 100,000 idanande naya 100,000 wali o jelu jonu no dalan ko 20,000 jonno 20,000 non no yona la nebba min
mais ko mi tan ma jondu ko moins 10 000 Hey. andi kono mi fala Dara lay hando min vende dum men min Allah kan. habbola andi kono mi fala Mi anda hawola. mi ko mi inu no fala ma fi affaire fi mariage kono mi ndare mi tawi an omo mi ɗon ɗi piiji ɗo e ɗuɗuɗe ila annidirɗen fusi a gaynali nasi mi jombima si a naati innata gaynanenan goɗɗum ɗon Famali ko on da halde. mi fala koye ŋaccir ni e min nasama kala de Ko sama kala wonda ne? non mi affaire ɗum Awa aylan no min naami ɓe rewɓe. Naami ɓe rewɓe. Donc ko waddu ko ɗum waɗɗa ya debbo to ne. si min ni lanni mi ala yayin Fuɗɗaki noon hallanna. Mi hollete ngo'ol ko inni rewɓe fof ko rewɓe ko yawagol woɓɓe. abi a kambanayla woni Mi kambanama ko mi innuma ko inni rewɓe fof ko rewɓe ko yawagol woɓɓe. Min naami ɓe rewɓe de. jeynabu kono no faɗala wadde Buɗɗin mi hendotoɗi komi yaha ko bandira. Yaholi. si woni mi faami a fallan gusude fiya hen no Indi fuɗɗi mi anda sa gusoto sebaɗi mi anda sa talloto mi anda sa wulla mi anda sa jalay kono fuɗɗi mi hendotoɗi no welama no weftama mi naami ɓe rewɓe ɓe itili yawa kam sortanoma ɗum billahi mi sali ko billahi ko ya sorto mi wi'i ko ya sorto ɗi e anni mi miiɗa haala an noon a fuɗɗori setto seytane naami ɓe rewɓe ɓe utilisata hampara yettota combien de temps attends combien de temps dan habima fi mariage tani mi jom rami a utilisata la hara ko simi jombinoma mi naati a utilisata lam hara simi jombinoma mi naati inna goɗɗum ngo kono ñande ɓeɗa posanalan ɗo condition ji ñande mo yiide am mo yii kum geesum ma hay mo yii kum geesum maɗa yurminkino no andi ko a gorko yo ƴoƴƴina an way man kono jam kono waɗi hannde ay golle yani a yaali goɗo faire placement ma famille kono noon ni kay dran ko bandi fottoɗa mum kaka on ɗo mbawi mi lawama nde ɗum ɗo koko ɓuri bandi par ce que min tigui mi anda komi ukki e mum e jaka est ce que a faami hiɗa andi fi ko jimu Aïcha ɗani kono mi waɗi Aïcha hiɗa andi déjà ɗe balɗe lesti kaninoma kanko kayiɗa mo ko addu tum ñanden ko hay ko sakkitino yawɗo ɗo ka boutique to o illanno mi jonnumo 50 000 ko sooda nebbam mais non ko 20 000 jonnoɗamo fi ko sooda nebbam no mais fo mum ko 50 000 o landinono a faami mi ƴetti ɗum fof mi jonnimo hanki o ari ɗo meɗen fi defugol ataya directement fuɗɗani la yewtere Dramé teddugalle ma koto an no jombude donc jon noon andi si tawi koto ma no jombude a doit sodude leppi a doit sodude basin a doit sodude ɗum ɗo mi tawi on no murtina tun ka haala minni mo Allah nandi ko sifiɗa ɗon kon foppu hino duwa hiɗa duwa wadde directement o wi kono noon andi ko mi hoolori andi si pullo wowli pullo jentike a famay ko honto suta minni ok toujours kadi mi deƴƴiti are noon hawre déjà kadi e transport fof komi duwaɗo yeɓugol min sabila woni ɗo min tigi mi analyse mi andi konko siti ɗon kon fof o wawata yewde haaju minna mi hokkotamo ko fanɗi o minni joni noon ɗum ɗo foppo ko jelu maddidi walla wo 150 000 150 000 francs CFA wow imagine jiwo mo faalaɗa jombude o wattirima landorade mbuuɗi dow ha watti tappogol nde 150 000 est ce que ñande jombuɗa on naaduɗa est ce que wattatama landoyade ɗo telen 1 million ha yeeso a faami e kadi ɗum no fof minimo minni he faam piwum gotum min mi jombalima taw natuɗa ka suudu ka an ñande noon mi jombuma kala naɗa ka suudu ka an kala haaju ko watta ka famille mum haray ko min hani chargé ko mais a duwa kalan artiro inalan oblige ala wonani gollan komi waɗani ɗum no fof ça va après o fuɗɗinugol no ko ma tumi jonnamo mi tawi mo fuɗɗike ŋeeringol minimo ɗo min juutude min ɗani kon waɗi ko mi wino no falama fi dewgal par ce que mi taw ko mami raɓɓiɗi na pot min fi dewgal on acciren ni mi tawi an on mi tenatami
e jaka mi waɗi ko waɗetaake on moɗon si wiɗo anduno jaka mi maraynomo min accamo ka ɓernde après o wi mi hey kam la sutila min wa rewɓe fof ko rewɓe kono min mi hollata min kadi ko an konko feere min ɗon jolla jonde miijo seeɗa min ɗon jolla jonde miijo seeɗa après ko mi ƴetti ɗon veeron kon fiyal gollata yon directement adi ɗi ko ɗi tawnaɗi taw bantoto kum ton ko lantoy to a faami o wi lanɗo ni fa ɓawo teɓɓike ɗo ndaronon golle ɗandingal juutingal sembi ka minan sewi ka mi yaɓɓiti min ka min naalde piroɗe ɗo kono noon mi kattotono mi sortoro ka minatoto lan sortade ni ko ni aussi filimi ɗum o peɗali makko ɗin himo waɗanma peɗali juutuɗi kesi ni ɗin hino korsilan ɗo ha mi hetti ɗo mi dogi ɗo fur mi yahi ka clinique to ɓe windanlan ordonnance après maire ko pharmacie mbenni anatanda mi ƴettu ɗum ɗo fotani ɗum memu quoi faami ko ɗon siminuma jen kono welanmi jo fingita o welama o fidda acce fialla acce non mbari abbola mbari non andi sifa ɗum ɗo hino yaggina hino mi haalnan fi makko few et puis déjà kadi mi haalnama pi gotum désolé ɗum kadi mi heɓi kadi goɗɗo go qui ça même pas un jour même pas 2 jours anga heɓi kay goɗɗo go parce que na kele yaga sendimi sakko ene ara ko ɗum ko fi dewgal mi landi noon si marsali mi wata wonde mi jombani waaw kombo kadi e kadi mi andinamo way koko woni e makko ko woni welalina c'est pas parce que de simi falano kama ɗuma a faami mais ko woni e makko ko welalam ko ɗon simi heɓi on jooɗo kadi ok jiwambo kadi Zeynab anda Zeynab jimu raɓɓuɗo ɗum ko élève jom waaw Dramé an tañƴiniɗa on an hiɗa mérite on nani haala ma la huɓi kala hede et puis déjà mi yettoma piyon gotum ko kanko dowaɗa landade est ce que mo mérite lam ko wola moi je suis un homme ay neɓɓe ɗo santam mi jombal tañƴinɗa on kam woni ɗon o fiyansaka mi alna ko laaɓi ko handande debbo wata wonde goɗɗinatano fa alamo hayso ko mbo tigi de min ila andelirɗe sikki ñande weela yaltude fiirewɓe ka wolota ko ittiri mum mais haɗa allah ɗaɓɓude woɓɓe goo kadi ka aw ko yande fi ɗum ɗon mi amata mi immoɗo mi yaha ha ka suudu maɓɓe mi tawa mo mi tawa biro makko min jewɗo min yewta e kadi no fota yejjutude koto am ila ñande mi yahuno ka makko o jonnilan conseil nde neɓi defet moƴƴa o madidi mi waalito mi miijito ha mi anda ko tan conseil lan kon hannen kadara miɗo wawa brançaɗo haray mi heɓiti courage ko ɗum ka tawɗa miɗo walɗo mi taw ɗo e ɗum annade ko ma mi yaami régloya ɗum toon tañinɗa noon kunji o ala fiancé ɓe wonɓe ka leyɗe porto waɗa fiancé ɓe ɓen wonɗo ɗo par ce que konji on ko élève wonɗo e janngude so heɓi yan ko 18 ans e quelque ni toon woni yara so heɓi ko fewndi ɗo woɗo ɓe hiidatamo ɓen eɓe hiidata e makko ɓen wona petit affaire ɓeɗo wona ɓe feƴƴoyde sifa o ɗo ko ya wakkilo anmi se yewtay fi feƴƴiɗo toon ko feƴƴi kon feƴƴi ko an pompunolan e makko ɗum no fillatala ko ɗum waɗi kala ka danejo woni tawla méfie joni oɗo kan kelko ɓalejo ko fatuma kenejo on yo allah walle wallahi allah hande ka ko wonɓe millier mo woni darde est ce que a faami walla fiinde to tertomo parce que o ɗagoen ɗo artude billah walla mi fenantama ni so ari ɗo ha mi yiɗimo min seede o ka police Dramé way no moƴƴani adunewre joyi mi ñangmo min la walade mi fowtogo e ñam mi waɗa kama walla acano comment c'est là taw kamadi ɗiɗo fof ƴina ha